Hello les amis, mumeze mute murakomeye muri sawa, njye meze neza, so nagira ngo tuganireho gatoya cyane kubijyanye na kongera amasezerano kwa Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City. Ikintu cya mbere mwakibaza ati kubera iki yongeye amasezerano uyu munsi kuri uyu wa kane. Pep akaba yongeye amasezerano kuri uyu wa kane kubera ko byari muri plan ubundi byakagombye kuba byarakozwe muri iyi sama. Yagombye kuba yarongera amasezerano muri iyi sama, ariko ntibyakunze kubera ikibazo cya COVID-19. mwese muzi Premier League nibwo yakinwaga, nibwo Champions League yakinwaga, nibwo hari harimo mercato yo kugura abakinnyi na iza ifite ukuntu itari ndende cyane mu kuntu abantu bari kuri pressure. Yagombaga kongeramo amaraso mashya, urabona ko aribwo yaguze Ruben Diaz, Nathan Ake ndetse na Ferran Torres aka Keep Change. Wabonaga ko bagomba gukora kubaka ikipe mbere yo gutekereza kujya amasezerano n'umutoza. So ikindi gitumye rero babikora iki gihe bagatayiminga iyi tariki n'uyu munsi ni ukubera ko hari harimo international break kandi babonye umwanya mwiza wo gukora ibijyanye no kongera amasezerano Pep Guardiola kurusha ibindi byabyo byose, kuko nta kipe bateguraga, nta kindi kintu bateguraga. Byari umwanya mwiza cyane uruhare kugira ngo baganire na Pep Guardiola ku bijyanye no kongera amasezerano. Ikindi byari ukwirinda kugera mu isoko ryo mu kwezi kwa mbere n'isoko rya Samitaha bataramwongera amasezerano, kuko hari abakinnyi bagomba kongera amasezerano. Uziko bari kuganira na Kevin De Bruyne, bari kuganira na Raheem Sterling, bari kuganira na Phil Foden, bari kureba ku bijyanye no kuba bakubaka ikipe mu gihe kizaza. So nayo ikipe ya Manchester City nimwe mu ikipe zikora ibintu byayo hakiri kare cyane. Ntabwo ari ikipe negosia ku munota wa nyuma. Ni ya kipe niyo inanije ibifite plan B ako kanya. So ubona ko ni ikintu bashaka gukora kare kugira ngo bahe security abakinnyi bafite, n'abashaka kongera amasezerano, n'abashaka kuzagenda cyangwa se kuzaza mu ikipe ya Manchester City babahe security y'uko umutoza ahari nimba ari we bifuza kuza ngo abatoze. Icyo ngicyo rero yari impamvu yo kugira ngo babikore uyu munsi hakiri kare mbere y'izi mercato ebyiri ziri imbere. So ikindi byari uguha security Pep Guardiola muri we kongera amasezerano. Club imwe imwishimiye mu by'ukuri, kandi na groupe yose imuri hafi y'abaciki Soriano, ibintu byose bimeze neza cyane. Hanyuma bakamuha n'umwanya mwiza wo kugira ngo yongere kubaka ikipe. Sikire irangiye, yagiye gufata indi sikire ikurikira, kuko nko mu ikipe ya Bayern Munich yarayifashe ariko asa nk'uyitoza ahita avamo sikire itarangiye ngo yongere wenda rebuilding ikipe. Ibyo ngibyo ni ibintu biba bisaba imyaka 7-6 mu ikipe, kuko nka sikire nk'umwaka wa mbere uraza ugahindura ibintu, ugatangira ugakubita abantu, ariko nyuma y'imyaka 3 uba ugomba kugira ikintu wongera ugahindura mu ikipe. Ibyo nibyo bisita amasikire mu mupira w'amaguru. Ugenda usa nkaho ukora tourne nka buri myaka 3-4. Ubona ni nabyo Liverpool igufesinga kakanya. So ubwo rero akaba ari bwo bwa mbere agiye kubikora, ko muri Bayern Munich yaraje akora touche ahita agenda. Barcelona niko byagenze, yaraje afata ikipe arayihindura ahita agenda. Ariko ahangaha ntago ahise agenda, agiye kongera gukora indi touche mu ikipe ya Manchester City. So ahangaha rero dutegereje kuza kureba Pep Guardiola aritwara gute muri iki gihe cy'izi saison 3 duhereye kuri uyu ngiyi ari makakanya atangiye kuri building ikipe, atakaza ba David Silva, Fernandinho arimo aragenda, Sergio Aguero nawe urabona ko ari mu marembera. Araza kubaka gute ikipe ayihindure nk'uko yahinduye ya kipe y'aba Joe Hart, Norito niyo transfer ya mbere, ahubwo Jesus Navas, Gael Clichy, Kolarov, Demichelis, Zabaleta, Fernando, Wifi Boni. Ira kipe donc yajaga kubura yose akubaka indi gatwara ibikombe, kuko muribuka ko yaraje mu 2016 asanga hiyo kipe ayikinishiye saison imushyiza ku mwanya wa 4. Saison yindi ahita yikubura, ahita yubaka ikipe ikubita abongereza banywesha amazi nabi cyane, twara igikombe cy'amanota 100. Ikora record zitari zihari mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Ibitego batsinze hafi 106, difference ibitego 76, 79 difference aho ngaho. Hanyuma ashyiraho record kabisa ya difference y'amanota n'ikipe ya kabiri amanota 19 bya bitarabongereza batarabibona ibyo bintu. Ebana twenjuye mu mupira ku rwego hejuru cyane.
undi mwaka wakurikiyeho yaraje asa nk'ukina ariko asitaragoringa ko Liverpool nayo yari ikomeye, ahita asa nkaho ayisiga inota rimwe ayipangura amanota mu kwezi kwa 12 icyo gihe, ayipangura amanota hafi ageze arenga 10, ayitwara igikombe cya shampiyona n'inota rimwe, ahita atwara n'ibikombe 4 kabisa mu gihugu cy'Ubwongereza ku butaka. Ibintu Ferguson yari yarahakanye ngo ko nta muntu abishobora, ariko yaramubwiye ati muze mbere yuko usanza reka maze nkwereka ko nabishobora. Pep Guardiola arabikora yuko watwara ibikombe 4 mu gihugu cy'Ubwongereza, ugatwara EFL Cup, ugatwara ariyo bita Carabao muri iki gihe, English Football League Cup, hanyuma atwara FA Cup, atwara shampiyona, atwara na Community Shield. Yes, bine byose araterura kabisa, akarere yahise abikora. Hanyuma sezo ishize isa nkaho rero ari cycle yarangiraga mu by'ukuri, ba David Silva basezera n'abandi, urabona ko ari rero umwanya wo kubaka ikipe rero nafere gukurikirana tukareba nimba koko uburyo zubaka iyo kipe. Ikindi akaba Pep Guardiola wakibaza ati bamusabye Champions League, kuri contract asinye ntabyo bigeze bamusaba. Pep bamubwiye ati kora ufite security yose, icyo tugusaba komeza udomine nkuko wadominaga Ligue, turashaka ikipe yawe iri ku muriro nkuko yari imeze muri iyi myaka wari uyifite. Ni icyo bamusabye, bamubwiye ati genda wubake ikipe, baguhe kimwe cyose ushaka, hanyuma ukubita abantu mu buryo bwo hano mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa, sene mpuzamahanga ugere kure hashoboka. Ni ibyo bamusabye, kuko ni nabyo Game Baraga avuga kuri BBC Radio 5, nawe nibyo magambo avuga ati nta mutoza n'umwe ujya utumwa gutwara Champions League. Inde Hans Flick ntawe bamutumye, Klopp ntawe bamutumye, ntago muri contract yaba arimo ngo genda utware iki gikombe, no, ahubwo ni initiative ya Pep Guardiola yo kumva yuko agomba kubikora. Karaba amazemo imyaka 7, iyo ni initiative imureba buryo y'ikipe kubwiye ngo iraguha buri kimwe cyose. Mu yandi magambo bamakigutumye, ariko ntawuza kukubwira ngo nutagitwara ngo tuzahita twikwirukana. nawe iyi Champions League nanagora, by the way ni rushanwa rinagoye cyane, kuko unarebye no muri batoza sumundi byemera ngo barayitwaye, ubundi batwaye zingahe. Mourinho afite zingahe, Klopp afite zingahe. Iyi Champions League ni imwe muri rushanwa riri mystérieux, rinatangaje pe mu buryo bukomeye cyane, kuko nibaza nta muntu n'umwe nzi wera bashaka kugushyira igitutu ufite ikipe ikomeye wakagombye kubitwaye binyamakuru bikandika, ariko n'induru zirangirira nyine mu kwandika. Ntago ushobora kubona umutoza n'umwe bashobora gutuma ngo gende ujye gutwara Champions League. Gutwara iki? Ariko n'uwo Ferguson twemera cyangwa mutoza hatari setoje imyaka 25 yatwaye Champions League zingahe? Yarenze 2. Ntushobora. Ni rushanwa rikaze bana. Yatwaye shampiyona 13, muzehe atwara Champions League tungahe 2 imyaka 25. Ariko akakanya kubera isi y'iki gihe abantu batihangana, umutoza umaze imyaka 4 ngo niba atwaye Champions League ngo bamwirukane wewe. Utozwe nandetse wajye ukirukana mu ikipe fana satana. Man City kabisa ngaha ikoze kuya hatari kongera amasezerano. Pep Guardiola numvaga nibaza ngo ninde watoza ikipe ko yari d'après abajeni ifite, kureba Ruben Diaz, Nathan Ake, Laporte, Joe Stones, ukareba na Benjamin Mendy n'icyana, bino bipeti byose ukabireba, Gabriel Jesus, Foden, Ferran Torres, Keep Change, ukareba aba bakinnyi bose ukaribaza se ninde wanza gutoza aba bapeti. Nagelsmann, Arteta, kipe nk'ingi bikeneye world class man, dukeneye gukomeza kuguma kuri uru rwego gutwara ibikombe mu fururizo komesha kabisa. Kunywa amazi wahura nayo ukabuguzi kugomba kunywa amazi buri kanya. Iyi ngiyi yari ikeneye Pep Guardiola, akaba agiye gukomeza kuyigumamo kujya 2023. nta pressure Pep. Ngiye ku bwanjye rugimbana n'utwara Champions League well and good, nutandayitwara it's okay. Mfa kuba gusa mbona abantu bariya basimbutsa mu Bwongereza ubakindura buri masegonda, that's it. enjoyment yindi se niyi. Bazakomeza nyine bavuga ngo nta wutaburi nta mwiza wabuze inenge, bazakomeza bavuga kudatwara Champions League kutagira gute. Ariko for us abafana b'ikipe ya Manchester City ngiye ndaryoherwa ndega amagurya badeba bashushanya gusa bamanuka mwiza bari umuziki mubi cyane. Ariko ibingibi niyo life luxury, nta kindi kigushimisha sibyo. Ariko n'ikindi mvrema mu byukuri nanone ni ikintu cyo kwishimira muri Premier League. Ikintu nagarukaho nka Premier League kabisa kuri ba bantu nk'umuhetazi ni inkuru mbi cyane, kuko ubuzi kugomba kunywa amazi menshi. Ariko
ku mufana w'umupira w'amaguru ukunda Premier League, wifuza ko Premier League itera imbere, wifuza ko Premier League iryoha, njye nta kintu kinshimisha nko kubona Klopp ari muri Liverpool yongeye amasezerano kugera 2024. Byaranshimishije pe, ku mutima wanjye byaranshimishije, kuko nkeneye challenge nk'iriya mu gihugu cy'Ubwongereza, ukajya guhura na Liverpool yakaniye ebana, ukaba uzi ko ugiye kureba game. Kuba Pochettino atari mu gihugu cy'Ubwongereza biri kumbabaza cyane, hagize anagiye no windi kipe nababara. Ndashaka ko bamuzana mu Bwongereza hariya, Ancelotti abahari, Mourinho ahari, ebana turebe umuziki hangaha, abatoza batoya ba Arteta na ba Ole Gunnar Solskjaer nabo bakure vuba abana bakore. Dukeneye competition yo ku rwego hejuru cyane, dukeneye umuriro, dukeneye umuziki ucurangwa hariya 90. Ntabyo guhura n'abana nka Arteta ajya guhura na Pep byo nyine ukareba ku ruhande tukavuga ati ni bahawura kumutsinda. Yahura na Klopp ukavuga ati dukeneye batoza abana. Pochettino afite nka Man United hariya, yo guhura nayo uri kuvuga ati ndabara imibare yose ishoboka n'umutoza wageze Champions League, sibyo? Arteta nawe akure kabisa, akure yonje kwiyica mu tuntu two kudefendara bagagutera bitatu ntago ari byo, na kure kabisa. Kipe Arsenal yongeremo abakinnyi tubona ligue ikomeye, ligue bikaze kabisa. Furazi nk'abafana ikipe Manchester City nta kintu nge nta muntu n'umwe mbleminga muri Premier League cyangwa se numva mfite complain kuri we ngo ngiye gutya na gutya ngo uri Klopp ngo ukore gutya. No nta bifu. Ngwino hariya on pitch twicare dukine turebe, undushe mvuge igendera amahoro, cyangwa nkunywesha amazi mu masegonda winywere kabisa wisinzire. Defense zinywa amazi buri kanya, aho ngaho yari sawa cyane. So reka turebe Pep Guardiola mu gihe cy'imyaka 3 yubaka ikipe, hanyuma turebe aho Man City yerekeza mu by'ukuri ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Ku bafana mwese baganira bravo sana ku ndimbura zose n'indimbura kazi, hanyuma ku bahetazi mwihangane nimba ari inkuru mbi cyane kuri mwebwe kabisa, ubwo mwinywera amazi nyine mwagira mutese, ni ukwipfira nabi nyine mu hebera urwaje. Hanyuma ebana ku bafana abandi ma equipe rero kabisa ebana pinga gusupportinga amakipe yanyu, hanyuma tujye twenjoyinga football nziza abana. Football nagari intambara n'uburyohe gusa, life ibiri good, ibiri nice. Les amis, byiza cyane rero Imana ibarinde.